Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da pravimo domaće lepinje. Treba će vam 1 kg brašna, 300 ml mlakog mleka, 250 ml mlake vode, 250 ml kiselog mleka, kašika suvog kvasca, kašika šećera i kašičica soli. Počet ćemo sa brašnom, samo malo sa valjačom napravite mesto u sredini. Dodajte kvasac, dodajte šećer i sipajte mlako mleko. I to mešajte otprilike 5 minuta da se aktivira kvasac. Dodajte toplu vodu, so, i kiselo mleko. I onda mesite testo dok ne prestane da se lepi za prste. Evo ovako treba da izgleda. Glatko i mekano. Namažite činiju i testo uljem da se ne bi lepilo dok raste. Pokrite sa plastičnom folijom i krpom i ostavite na stranu da naraste. Kada je testo naraslo duplo u veličini, sipajte malo brašna na radnu površinu izvadite testo i samo ga malo oblikujte. Isecite testo na 6 jednakih delova. I svaki taj deo oblikujte u lopticu da bi se lakše razvuklo. Pokrite testo krpom i ostavite jedno 15 minuta da odmori. Ja koristim ovu pekarsku lopatu, a vi ne morate, možete da pečete i na običnom plehu. Razvucite testo samo rukama, otprilike da bude 12 do 15 cm, debljina 1 cm, nemojte koristiti oklagiju. Prebacite lepinje u rernu sa pekarskom lopatom. Ja koristim ovaj kamen za pečenje i njega sam stavio u rernu pre nego što sam zagreo na 200 stepeni. Ako nemate kamen za pečenje, pokazat ću vam kako da pečete lepinje na plehu. Kada pečete na kamenu, lepinje su hrskavije, ali nema veze, ako pečete na plehu, opet će ispasti fantastično. Stavite papir za pečenje na pleh i isto razvucite testo samo rukama, otprilike da bude 12 do 15 cm, debljina 1 cm, nemojte koristiti oklagiju. Zagrejte rernu na 200 stepeni, pecite 8 do 10 minuta. I opet da li su pečene na kamenu ili na plehu, ispale su fantastično. Isecite lepinju na pola i napunite je sa čime vam duša hoće. Uživajte. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. Hvala što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijetno.